ina ket mako natin ina dede hangkay nga imanak na dati asawa na. Nanya, status dati di babae, single, married, kan widow. So, adamad dati saan nga naganak na madati anak ta. Dati naimbag. Kahit saan naimbag, dati in manak. Ngayon, in padawat na, dati anak na. Uno binabayan na, dati anak na. Saan nga nasayaan? Ay sayaan, dati awan anak na. Ngayon nangala iti abalin nga anak na. Ni Agusos, inana na tayo nga nagbaliin nga anak na, nupay, saan na tayong personal nga inina. And nagbalin tayong anak na, ini na spiritual nga bala. So sa nga ang garod, nga di natawan, iti maungkunang anak, puray pa iti na spiritual nga bala, ket inina pa tayo, kada iti inna, amma tayo, ita ito'y nga diyan. Iti Exodo Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang na iti 12 dati na ibasa tayo. Ito yung versikulo 12 kunana. Dayawam nyamam kenni ina. Tapno matidog dagiti aldaw mo iti dagang ani yuba a Diyos mo inted na kinta. Isong nga tapnon umatiddag ti biyag iyo. Biyag tayo nga anak. Dayawan tayo dahil naganak at kayo. Ang tayo nga ang angaten. Paligtarin tayo. Tapno umatidog ti biyag mo dahil naganak ka tayo. Saan tayo nga kakaba? Ang tayo ngongtan. Talman tayo, gaputa, isuta kita, iti nangyanak ka tayo. Agkararag tayo. Dahil nangitan na Diyos, dahil ko nga aldaw. Agyaman kami isaom, na ibasa kaya pinagimo, dawat at kuwapo, ting ka pa ng ipakawat, ala kami, babaon itinasantuan ng Espiritu. Dahil pingaroon, iti kumikmikin dawatin mi, amay kapukin Kristo, anak mo dawatin, amin na ito. Amin. Isaritahan Biblia, may pang ikaldaw na itiin na. Kaya isuda ito, Exodo chapter 20, verse 12. Dayawam niyamang kenni ina. So dayta ti number 1 nga ibaga ti Biblia, may pang tariti aldaw ti ina. Tama ni po, wano habang asibiyag ti ina tayo, kahit kasapulan nga padayawan tayo, raaman tayo, ken respectuan tayo, kabayatan, hindi ka dada, hindi rabaw, hindi dada. Ti ina ket saan nga pari-parehas na ita. At dati nakal na, intro nagsaon, nakakunguton. Damot dahil saong masaong, naman nga kong ungat. At damot dahil ang amun-unit tunukan nagpakutin. Sinutin napakutin nga isuso yung taonan nga inanatay. Ompay. Di tababa ka dati tigas dyan, uray no bakbakatan niya anak na, bautin na palyahay. Namuta iranapay, nado ti tao. O hamot nga naimbag, tas dyan nga ina. Irana nga aro ti tao, santo bautin ti anak. So, ti ina, kaya, dahil tati inted ti apo ka tayo, nga tsimpo ken gundaway nga ramilin tayo, ngayaten tayo magdagiti anak tayo kabayatan iti kadada, iti rabaw iti daga. So nga kunada iti ina, nga dati kay kayadda. So nga kunada gidayahan nga makikayat nga anak, may kumalalan nga sisyakon ti anaken. So nga awan problema kini Darlene kamay may sa amanin ti kakompetensya na. Nadamat dahil ti anak, natida kayatin ti agadin. Gwardiyahan dan dahil nakanakin dan nga agkaroon ti alingan. Kunati apo,
programa na para tayo, maramid na ita. Ano pa iti programa ti mga tao, at dami, iba, ti programa niya po tayo na Iso Kristo. Una ti Apo, dayawan, damam, kani inang. Ti Diyos na ita, iti agasao, saan nga ti ministro ti Apo, saan nga ni Pading, tapos na kuma, dayawan tayo, dahil tinaganak, uno ama, ken ina tayo. Then ti Diyos na kuna nga mismo, dayawan, damam, ken ni ina. Uray magmama, ina tayo, dayawan tayo lagta. Tayo sulit ti ina tayo. Uray no, daktal ti suwako na. Kung awamatan ti suwako makikita ko. Na ito yung pinalduna na tabako. Respeto tayo lagta. Tayo sulit ti naganak kaya tayo. Awan nakatilitit bilat na damang ko nga haan nga mang kadpalayaw ti naganak ken wana. Mada kada iti sabsabali. Mada nakita. San ito gamutin nagpababawi, idi na tayon kadyay inana. Awanan ti mabalin tayo nga aramiden. Idi naganak ka tayo, nung nalpasan nga natay. Ure na tayo 24 hours nga isang sangitan ti anak. Nung nalpasan nga natay, awanan ti serbina. Iso nga habang masibiyag ti inhatayo ket dayawan ken respetuan tayo maraydayaw ti Apo. Iti Biblia ket saritaan na iti unang Korinto chapter 13 verse 4 hanggang 7. Dayto iti wagas tayo apanangted iti ina tayo naganak tayo nga no pradenda ket saan lang we love you. No diket ibagbagan natin ito ay 1 Corinthians chapter 13 verse 4 verse 7 hanggang 7. Saan na day ba nagkumang maganan? Umunang Korinto chapter 13 verse 4. Una na dito eh. Ti ayat manang iturad nalaing. Ti ayat awan apal na. Ti ayat saan anapasindaya. Saan anatansik. Aduro dagiti nurimang ayan nga inanak saan nan malagip kada naganak inawan no aman. Nagrigat lang dyan. Dati kas dyan nga ini nagbalinin nga mistan rimang ayan kay asawa ti nabakbaknangan hanan nga malagip dyan naganak ken kuana. Mapanda day inadang namang bisita ken kuana itarakwada ili bagay datet mabain pa yun na may baga maisunak day inada nanang it nagsangsangit na day inadang nagawi ket nasaan po na nung ay mo daray kuma tiyak saat itikas dyan baka narigat mo diba so lalay pun tayo ti baga ti Biblia ano niya tiin muna tayo iso ti apitan tayo. Tilapot ang mga. Kaya day nga naganak ket dumteng ti panawan nga pumanglaw da. Ket dadi inadapat rumangay. Binaliktad lang ti panawan. So kasapulan katayong anak ket naganak na masapon na maawatan tayo iti anak tayo ina tayo kabayatan iti panagbiag tayo iti rabaw iti dagat. Tinatangsit saan nga kayat niya ako Diyos. Yan ti kayat niya ako Diyos. Kaya tao nga nakapumbaba. 5. Saan ang alas ti panagpukwan? Saan nga ginbubukudan? Saan nga gluksaw? Saan nga ikankano ti maysa apan nakarangdas? Okay. Iso nga noong tan na tayo karagin naganak ka tayo, ang tayo nga kung kuna nga ayan nag-ungat ni maman. Na minsan, noapay nga nagungat niya ako Isus, ada tiga puna. Ba? Iso nga kastamot tayo ti ina. Noapay nga gungat da, ada tiga puna.
No, panaglutuan iti malam, awan na anak da. Na kuna da nga luton to. Damot ijay kapilya. Ang gana nga alas 12 trabi, hampay nga nagawit. Iso nga kung tanda kayo, ba? Dumambay. Mapanday ijay but-but-ang. Ijay barangay 3 Park. Itang agragrabi. Ito mo sumangpad da, kung nadan tumad, apay nagkatapuan, kung nantuloy na da, nagamuwi ni kapilya, mama. Nando. So, ang di ba, dahil tinaganak, isong maong tanda. So, ubing, agtubo, tapnon, saan na tayo maungtan? Tapi nakta tayo, iba ka tayo, ti kinapuno, manay dayo, ti apo. 6. Saan na nga pagragsakan ti kinakillo? Dahil, tina, isuro na iti kinalintag kadag iti anak na. So nga urain po kao, ano saan tayo nga dunggan? Tano ada tulong tayo kapilitan nga ipokkaw da, ba? Minsan ket hang nga dapis ti panulit-ulit mo na imbag. Then no hanga na imbag ti ulit-ulitan nga sao, hanumot nga nasayaat. So mga para tayo, para kayong magutubo, tarimaanan niyo, ti agserbi kanya ako Diyos. Kahit kung natarimaan, iti panagserbiyo kanya ako Diyos. As tamay, na nakagtarimaan pa, iti panagserbiyo kahit itilanak, para kayo madayayaw ti ako. 7. Isu amin sa kabalan na, isu amin patsin na, isu amin inanamaan na, isu amin ituloy na. So nga, patsin tayo kuma, ti po na dagiti naganak tayo, isang nahantin mo ng lulaamin sa mama. O ano nung lulaamin sa? Ito no, nagkaroon tayo ti problema, ni kita man ka dati di ka dindimngag ko ng tuday ina, lulaamin sa kulang tumalay. So nga, nalaypan tayo, tina, isuro natin anak na, itinaimbag nga pagbalyan na. Itinton, ti tao, nga inanak, kahit naimbag, tinagpanagan na. Sino ti maidayaw niya ako Diyos? May katwa, kadyay ina, may katlo, kadyay anak, anang tungpal, kadyay bilin, kadyay naimbag nga inana. Ti kaimbagan nga mangisuro ka na tayo ni Apo Isos, yung saan nga mga bari kinapaw tinaga, o sa rin na, dahil tinaganak, tapnon, isuro na, dahil kanak da, iti kinalintag, kinapudno, maidayaw ti Apo. Tiayat saan amay bos uray kaano. Uray pa dahil ti padpad to manungpal danto, kahit tayo ti hildila at sardeng danto. Kahit ti sirib mapukaw to. So kuna natin ayat saan nga agpatenda, saan nga maibos. Sa kawan, linggan ng masibiyag, ti inatayo, kahit ayatin tayo malaydayaw ti Apo. Ano ayatin tayo, dahil tinaganak na tayo, intong da kayo magtaga na, ayatin da ito alin ka na iti kumpanya. 9. Tamutay iti daduma apaset, tet pagkantay iti daduma apaset. Ngayon isu amin umay kat dayjay kinananay. Dayjay kinakurang mapukaw to. So, ti inang adratamot iti pagkapuyan, pagkurangan na. So, saan nyo ako ng inanak nga perfecto ti anak yo, naganak tala kayo, adratamot iti pagkurangan na. Isu nga po na, dumten ko ti panawan, iti panakananay, dahil so amin, nga bibiyag, iti rabaw ti daga, ket agtungpal kayo, ejay balay, na isagana, ni Apo tayo, nga Isu Kristo. Iti Galatia chapter 5 verse 22 to 23. Dahil subay ko iti maudi nga masahan tayo. Galatia chapter 5 verse 22 and 23. Ngayon tibo nga ti Espiritu, ayan, ako tal na nabayag apa nagituloy. Kinaima, kinalintag, kinamanag tali. 23. Kinaima,
Parang tipal, awan lintag, kamay puso, parang ito'y banat. So, nabalkot, dati pamati, inanama, ijay, ayan, pinagmaymaysa. So, kasayaatan, ang tubo, kan ubi. Ayatin tayo, tigan na, para tayo. Tapos, umatitog, tigan tayo. Kahit, astamit, tigan na para tayo, umatitog mo, itibiyagda, tas ijay dawat tayo, kan ni Abo, na namaswa, para tayo. So, ito ito yung aldaw, ti Diyos, imang bendisyon, iti sagtungan, may sa, tariti, inna, tatangal daw. Tapnon, manayon kuma, iti sarunap, kinbisayo, tet agserbi kayo, makamanayon, tet na po tayo, na Iso Cristo. Nalangitan na Diyos, ito yung aldaw. Pagyaman kami wapo, tinendaklan kinaimbag mo para kami. Itila ito yung aldaw. Isula ito, iti aldaw, na panagtitipon mi, tapos silibraran mi, iti aldaw, dahil iti inna. Sikati Diyos, ama nakabalin, anangaywan, padakwada, ti adu mataw-tawon, iti panagbiag dahil iti rabaw, iti daga. Tapos wapo Diyos, kas ministro, ikararag ko, iti panayatayong kalakwada, iti virus, yadayong kalakwada, iti pagpagadan. Kahit wapo, ipaay mo, iadupay na saron at anos, kaya bilid tangal serbi kinka. Bendisyon ang biga, kahit wapo, maiday-dayaw, kaya may tantanong ka. Itinagan ti Ama, Anak, kan ti Espiritu Santo. Amen.